معرفت مس مولانا جلال الدین رومی سنز مثنوی ہندین کینسن اقتباساتن ہند کٲشُر شرح مثنوی ہندس صورتس منز مصنف قلندر و رومی شناس محترم فقیر شاہ مصطفیٰ علوی کلگامی دویم باب حکم الست بربکم سرنس کن لطیف اشارہ تو حضرات پیغمبرن ہند مبعوث سپدنک باعث غرض بے آنت ینامن ہندوی گنج عطا قوت امس از محنت و رنج یہ سورے دت عطا کرتھس سیادت الہ مانن تو زانن چھس عبادت میسر تھوتھس من جملہ انعام امس ژھارن الہ آغاز و انجام نبستے پاتھلس بالن بٹھن تھر وچھت بارے امانت کھست جگر ربن انا ارزنا بو فرمان وچھت ملک ارزو سما ژٔلِتھ آو انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارزنا الامانة علی السماوات والارض والجبال وابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا ربن انا ارزنا بو فرمان وچھت ملک ارزو سما ژٔلِتھ آو انسان امی ات نق دنک دیت وعدٕ اقرار یژھم یارب تُلے گوٚب ٲسۍتن بار ذرا سن روزِ میٖثاقٕچ یہِ چھے کتھ کنڈیو پُر پوش کتہِ نمناش چھے وتھ زِ انی جاعلُن ملکو کوٚر یہِ رم تِمو دوٚپ فتنہٕ کرِ پٮ۪ٹھ بُتلہِ آدم انی جاعلُن فی الارض خلیفہ ات آیتہِ کُن چھُ یتھ شعرس منٛز اشارٕ دِتھ زِ انی جاعلُن ملکو کوٚر یہِ رم تِمو دوٚپ فتنہٕ کرِ پٮ۪ٹھ بُتلہِ آدم زِ ما لا تعلمون ییٚلہِ آو فرمان خلیفہٕ گوٚو مقرر بوز انسان ہدایت ہیتھ نبی تے مرسلین آے سُہ دے زانُن تِہُنٛد دستوٗر تے ترٛاے تٔمی سوٗزۍ بُتلہِ ریٚش مُنی تہٕ اوتار دِتُکھ انسٲنیت سٕے لول تے پیار تِمو کٔرۍ رٲژنٕے دۄہ تے دۄہن رات تسٕنٛدے یادٕ روٚس ترٛووُکھ نہٕ اکھ ساتھ یہِ کینٛژھا بوونکھ رۄبُ جلیٖلن تہِ انسانن ووٚنُکھ منٛز کالُک کیٖلن کٔرٕکھ پانس عمل لوٗکن نصیحت خدا گارُن فقط انسان سٕنٛز وتھ یِہے کتھ آدمس انسان بناوان چھِ در مخلوق اشرف رۄتبہٕ دِیاوان یہِ وتھ ییٚمہِ سٔر تہٕ لبنَے کامرٲنی سپُن آزاد زن قٲدیاو وٕچھٲنی وگرنَے جمع گوٚو حیواننٕے منٛز فرشتہ کھوے پیوٚو شیطاننٕے منٛز غلط گوٚوم بلکہِ یچھ حیوان کھۄتہٕ رلیووُس لال خاکسٕے گوس مۄختہٕ فوت یتھ شعرس منٛز چھُ اشارٕ دِتھ قرآنچہِ یتھ آیتہِ کُن اولئک کالانعام بل هم اضل واولئک هم الغافلون کرُن وعدس وفا معراج انسان وگرنہ شکلہِ انسان مانہِ حیوان ونے اتھ پٮ۪ٹھ حدیثے شاہ مرسل صلی اللہ علیہ وسلم دلٕکۍ کن تھاو مےٚ کُن شاید ژٔلی مل یتھ شعرس اندر یتھ حدیث مبارکس کُن اشارٕ چھُ آمُت کرنہٕ
سُہ حدیث مبارک پَرٕ بہٕ. اِنَّ اللّٰهَ تَعالٰی خَلَقَ الْمَلَائِکَةَ وَرَكَبَ فِيهِمُ الْعَقْلَ وَخَلَقَ الْبَهَائِمَ وَرَكَبَ فِيهِمُ الشَّهْوَةَ فَخَلَقَ بَنِي آدَمَ وَرَكَبَ فِيهِمُ الْعَقْلُ وَالشَّهْوَةُ فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ عَلَى شَهْوَتِهِ فَهُوَ أَعْلَى مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَمَنْ غَلَبَ شَهْوَتُهُ عَلَى عَقْلِهِ فَهُوَ أَدْنَى مِنَ الْبَهَائِمِ.